T-Racers Turbo Tuning Teams danas se vozi kroz Turbo Kaktus pustinju gdje je uočan NLO, neidentificirani leteći objekt. Budite oprezni, raceri, nemojte da vam odlete s peharom. Nitko mi ne može odnijeti pobjedu. Opa, kako cool! Hej, što se ovdje događa? Pazite, raceri, dolaze po nas! Ne vidim ništa, ne vidim! Je li tko naručio brzu hranu? Jer evo je stiže Pizza Speed! Hvala, frende! Poslaću ti kasnije račun. O ne! Pogodili su me! Ne osjećam kotače! Fire Boost! Hvala, frende! Zaista to nisam očekivao! Ne dozvoljavam da Marsovac pobjedi T-Racera. U pravu si! T-Raceri, ščepajmo ih! Pokažimo im od čega smo napravljeni! Raceri protiv Marsovaca! Biće to epska borba! Ciljaju u nas! Zbogom moje pice, oni su ludi! U pomoć! Otimaju me! Gospodin Keo u spas! Hard kick! Iznenađenje, Marsovci! Slam Force! Hvala, frende! Nećeš se izvući tako što ćeš me izbaciti. Cobra Hit! Moć hipnoze! Požuri, Ice Flame! Ne mogu dugo izdržati! Evo ti! Još jedan udarac! Dobit ćeš to i zaslužuješ komadu smeća. Ima još samo jedno ispaljivanje. Ne smijem promašiti. Sad! Bravo, Full Chef! Odlično ciljanje! Pa nije ni on bio tako loš! Požuri, Ice Flame! Za sve T-Racere! Sad! Nitro Fresh! Zamrzni ga! Moram priznati, to je bila vrlo posebijalna pobjeda. To je trebala biti šala, bilo je užasno. Hej, može li mi netko malo pomoći? Nije tako loše. Ne zaboravite nas lajkati i pretplatite se na naš kanal.